Life and Style. Times of Manipur na khanana Saturday numita santok chari bathauram Life and Style. Show sibu yengbiriba pomnamakpu taram nokchari. Ngasigi episode asada aikoina unazagadawriba misak asi Manipur gi oina haibadi Imphal gi oina ihan hanba randonnier gi title phangraba misak amakhakni aduga mahak asi Imphal randonnier gi representative amakhaksu oizariba personality amakhakni. Yes, he is DENIS PHURITSHABAM. $200 BRM Nasik ta thogi bagi Paris tagi thabirakpa ACP medal. 200 lorga aina 300 accomplished tawga si medal je lagan 200 300 400 then 600 ta super randonnier gi medal amadu lagan. Ihan hanba makta Dennis boy ko gi show sir taram nokchage. Thank you. How are you, by the way? I'm good. I'm fine. Aikoina tajaba matamda Dennis si mamangi chahida akoigi title amakhaksu lobbi ki hai that is the first randonnier gi title maroina Imphal the base tawbako masigi damakta aikoina congratulations aiba wafam ase thamjage. First of all aikoina khangjaningi si randonneering hariba masigi wahaise masig karino aduga randonnier hairagadi aikoina kanabu khangnagadage haibase ase thamjagani. Koigi randonneering haise high endurance long distance cycling ne siji koigi 1897 da Paris tagi horokpa ahambada mi trying to ka Rome to Naples se moi 230 kilometers di daytime da thawe dagi moi thau loira matungda moina ACP Odess Club Parisian na moina register toroga whole world the long distance cycling hodorok then 2010 da India so ahamba oina Pune da tawki under the name Pune Randonnier hana the India gi nupi ahamba Devya Thate na mana 200 se complete tawgiwa then down the years khoigi some kenoji hengale long distance cycling masana masa challenge to hengala podi more than 300 clubs in India da lay 300 clubs mo masi Manipur da koi Imphal randonneering kainaga tholakpa ko masi changlakpa se masi kayam kuiraba ke haiba thambi koi gi Imphal randonneer si tha mari di sure sida ada Imphal randonneer ji hambada koina Imphal randonneer ji randonneering ji Imphal ta woya bra na koina permission hangba matamda randonnier oidragadi club representative oibeya de randonneering gi concept khangragadi oibeya de haiba. Okay. So club hangi hagadi someone from Imphal need to become a randonnier. So ahamba randonnier ji 200 kilometers in akogi oidoine aduna oideya de havnina aije Nasik ta challe Nasik ta challaga moigi Nasik randonnier hana club amale moina 200 kilometer gi randonnier ma challe last July da adugi randonnier doina moigi 13.5 hour gi manunda complete tawe then that's how I become the first randonnier. Okay. Aduga adugi matuna tha ani hum lerga akoina apply tawe Imphal randonneering club ama hangjegena aduda moina aiki keno report card pibiro hana heta hangi na juya de randonneering oirena cycle je kamai interest lai rinno aduga club se hanga kamai tawdeno hangen so koina pra report am semanga pigi then October the moin accept tore Imphal randonneer hangba yarena aduga November da koigi first brevet popularly kowe koigi randonneer ji holding aida kilometer 100 kilometer 150 kilometer induction ride am to adugum do hana tawba ya permission pide moin. Okay. January the first randonneering brevet tawe 200 kilometer mi trampan na saruk yagi Manipur gi oina trampan saruk yagi the trampan complete tawang within 13.5 hours. That's great. Yam nungai se maroina koigi Imphal randonneering pusalakpagi masigi objective khara thambiyo. Objective se koigi koi Manipur da cycling gi culture je long distance cycling ji yamna polite chu orakpa adi adu thawi ada thawina yam to torokpa and moreover koi gi cycling authority me am du thabuk fajan toroktaba so koi cycle pamja mi singi khaitang internationally recognized to format ama porokta ya da adu gi koina Imphal randonneering je
BRM ji Imphal da porpani as Imphal Randonneer organize to well BRM haisna karino haibadu su thambiyo Brevet Randonneer Mondex haibana Brevet haisna right sine koi Randonneer myam thoba Mondex haiji moi gi friends the world amain hayona okay ado masdai sida koi gi interested oiraba rider sing se akoi na sum tajabada masi non competitive oi haina so tajai masi kamain tawbano hojik phawbada Imphal Randonneering gi oina di total members si kayamuk kadi lebirabake Sigi magi di member haiba leite mana register tawbo matam da Imphal da thawge hagadi Imphal Randonneer oira ma independent na right to wuju yai but mostly Imphal gi right ta tawbo mi sing Imphal Randonneer na sama tom da register tawwe wuju go da 25 muk leya okay ga sigi rider sing je akoi na hama pol ko da di angang myam cycle gam sang thawbo lei min angang myam lakadaba male angang means above 18 25 admai lak to ba du lai si di pra contrast oina lai 40 gi abak nga to ina lai moi di masagi challenge sama pamjaba masagi kya haitare accomplishment na ju pamjaba harmain to han nga to ina lai adu maroina asigum laba yamna afaba khongthang se koi Manipur gi wang madusu mayam ma lai zakre Manipur da di khara inau nau na thoksari ko masi Manipur da pusalakpagi masi tangai fadaba su lai haina khanjai masdai da koina cycle thobo pamba koi riders ka tholak pase masi gi matang da kari kati thambining importance khara thambiyo haijabadi like koi hujing matam da di cycle thobo ga jai yu usalaktre haijariba masdai sa so koi gi cycling je alternative lifestyle ne si na thaga koi si thoga koi chaba thagni natraga koi professional mo ni habu jina masa matom da koi gi isa phana ba then a change of environment nungai jabado koi gi self satisfaction phang cycling da moreover cycling jene mayam de connect to we are from economy then koi gi traffic jam oi but then pollution de control to ka do cycle thoro de so do cycling culture je promote tong ning ba koi na but in a standard format mind tong adugin okay adai khoi na tajaba matamda koi gi Imphal Randonneer si Mamba gi makhada su leibra haina su khra tajai thoidong na di khangjadre ko yam chawba body ne koi gi like minded myam punjal laga koi gi ching da koi ba chali then koi gi charity work su tawi then art camp su tawi then aduga Imphal Mamba gi makhada Imphal Randonneer haisina Mamba hanadi affiliate tawi ya da is mountain biking or Randonneering ji sportive oi deba aduga long distance oi bani na mon Randonneer pan da ju ya de haba okay Imphal Randonneer na koi na tho how kiba January da sin kiba message da riders taraga nipan successfully complete to bangam crash 200 kilometers haibi ki ko masigi experience khara thambiu kamai sem saki register kamai to kibano haibana sig register di odexindia.org da du masana register tawje then register to mutung rider sing je koi gi ride responsible gi number je website ta dum thaya adu moina phone tore 200 je kamai thowa ya ga ge adi kai kai chani kamai tong ni jaga haibiro na jaga du website ta dum link che loi pi bane koi na ride am sindring ai da reki challe lambi sing je kamai sing lambi samjan ba ya da na ba and every 30 km 40 km control point amamam ju thame control point je da moina koi ki masam sa gi brevet card se amam yan thoe brevet card se sil phur che kadam okay lambi samba ju ya da na ba or yoram me ju khang na ba adu khaitang ni wai Imphal da lambi je picture pi phachu phat ke du ga traffic congestion ju yam nan la ya adu koi ki ride responsible adu ga volunteer me am ju yam bani na adu wa ju wa na dum phajna sin na awa nungai khara ga share to biu awa budi pangna di yaude just nungai ba ngatan moi rider sing gi kai tare moi na lambi da budi yang wai as isa na re khong ot ba ngam re ga hai ba loi ram tu moi harau ja ba 200 km daylight hour da thong ngam re ga na ba gi moi yeng ga yam harau nasai stop point so thabi ki ko masai control point se masi control point se da dum ko gi hana gi ko gi bamba gi volunteer sing adum yaroga soidana adum loi la helle ko sil lama pai sil dina ko gi ma si yor me have confirm to bin okay aduga yauri ba participants sing se masai se tungan ba ko gi personality sing character sing adum yarum gani ko kari kana khadi kitang top character ga su dum thengna bi ayam badi dum ko 40 plus tilai haibiri nupi la angang na lesabi ani yawe okay lesabi ani su yawe ha unexpected ne moi je masa je yam no confident le na yawe moi je ngam ne na ngam ju ngam ge no atoy ahan sing ju moi physically kai tang som jawe but moi je kai ta
sense of achievement ama pambagi ko moi ju la adu yam nungai na dum thoe moi adu yam well plan to moi je kogi 10 km da ke nom cha da ya de den warm down to da ya de stretching to da ya de kan to ga la moi je okay yam nungai ado how ki ba January gi tang tra ga ni thoi da di sin kre ko first oi doi ni masina masi tungda kogi karam kanda sin ba gemuk lai pipeline Indonesia every month sin ni first na kogi 200 or ni then next February the 300 BRM amal lai that's 300 kilometer in 20 hours to oi doing then adugi matungda another 150 induction amul lakani then 300 amul lakani then 200 amul lakani and next year dagadi 600 sin bagi permission pi ni koi da ujik ti probation da lai imhal okay adu next month ki oina di like February oi doi ni masai sa date kumba fixed to birabra for those who want to participate okay 16 February da masigi register to bagi mo mato amutang ga thambiu magi register je akoi sidagi di kemda control dawte akoi gi just event du lai re no website ta thaga to ni moina akoi odexindia.org sida changaga moina keno to ga register to jaga da member oi ga da Randonneuring community odex india gi member oi ga da yam nungai se ado akoi gi Danish na su yam fa ba khongthang ma pai khat piri ko masi yam phai akoi gi cycle thau gi habit thambi ba aduga isa da su as a mode of exercise oina ko masi yam phai adu isa ithanta challenge taw se masi su yam na phabra haina khanjai adubu Manipur da akoi gi Imphal Randonneuring pusalak pa se masi Manipur da lai ba society praja sing na kadai wai phawba awareness oi bikre oi bra kari expectation like kogi Randonneuring je BRM Randonneuring je non profit event hai fees puri low hai but fees to na cover to riji akuna route yang ba chat pagi then volunteer mengi chana ma aduna ko advertising to buju ya de ani pamja mi katang changhal lo na adagi odes club perishan na yam na kogi rule oina hai ba yam strict oina hai ani yawbio habdi ya de event nu dang how mi dum changjel kan ham so adigi same koi policy do follow taw yam no ai sai ya mai pang na khoi gi every month sinba ngamba su oi bi ko haina thamsage ado isagi experience da first khoi gi Randonneur gi title ga phanglak pa se based in Manipur ko masigi experience among thambiu ne just cycle thawun ne kai di haini but aina adap nasik da chalu bodo ai gi responsibility amaju yauna chale right to lotion ma khatana taba di like right to yam du sai almost 30 degree oya in June July da chakhi bane gi da then moi gi di nasik to punni gi lambi do ipin na chingju yam na cross tawe so yam na di difficult oya adu ai gi responsibility na isolation han bang man ge da Imphal loidraga di Randonneur ji Imphal por ko yaroi du khangi baina du chaba thakpa diet kumba chaba gi di ai hana long distance to adu adu matam da ai Ironman gi event gi practice to bunina so adu di kemta di lu na di oi gi de so every 20 kilometer then 1 hour the heavy chaba mine loi to gi well what's the Ironman masi competitions na kari oi ga da Ironman so I did my Ironman 70.3 in Langkawi okay so extreme triathlon 1.8 kilometer iroi samudra da then 90 kilometers I can throw then half marathon running to masi yam nungai je ko tongan ba title me am so achieve to wirami ado cycle thauba gi masi apamba se haibiri maroina Imphal Randonneuring gi oina di like it's non competitive kind haibiri ko ado isa se cycle thauba gi masi da pamba khot pas angang oina gi dum hobirak pra khoi gi di Manipur da mi lemang cycle thawe khoi gi matam da di class 8 9 10 tuition chapu cycle lai thawe then khaitan 2012 13 dai di khaitan khoi gi kya ta isa itom da challenge samaju lak che long distance yawa then habit competitive oina ba du matam da di khoi da guide to bina bu pa na lai ta banina somewhere in the middle khoi da mang rawa do jingna khara information laiba knowledge le pa dai angang me am jo khoi promote tawi afaba khongthang ni ngasai thambi ki lakadori ba February gi tang 13 ga taruk ta next amuk singa dori bani masigi right se masai sida angang khoi gi loi mak like open ni di haibi khre ko adu akak na ba angang sing karigumba enthusiastic oi ba angang sing yauge hara ga di makoi gi age restriction gumba di thambi gadra she high endurance aduga mostly self sustain lambi da kanamta khoi gi cycle thore na khoi gi martial ju lai roi dam ni na sahi try pangi makha di ya de
Okay. Tara ni pan gi makhadi ya den thambiri. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ Yam nungaizai koi kui shilaktre akoi gi yengbiri ba viewers sing na so if you are interested kindly participate haiba wafam ase thamjage. Yam nungaizai life and style gi episode amagi saruk ama oina maroi na Imphal Randonneering haibasi karino Randonneers haibasi karino ka haibasi takpi ba ko koi inong nong na changsila ibani mai pangna adumak pangthok piko mayam gi su aphaba thabak mayam ama tawbi ko haiba wafam ase thamjage. Thank you so much. And lastly akoi gi show sibu yengbiri ba viewers sing da thamoi gi oiba wafam kharatang message oina haizagatra thambiram. ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯩ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯋꯥꯡꯗꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯦ ꯃꯤꯅ ꯅꯣꯛꯅꯈꯤꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯛꯅꯔꯤꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤꯅꯦ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯣꯔꯛꯄꯅꯦ ꯗꯦꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯨ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯍꯦꯜꯊꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕꯅꯦ ꯊꯧꯔꯒ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯕꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ. Thank you once again and wish you good luck. Thank you. Hꯧꯖꯤꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ 2020ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12ꯗ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ the first international cycling event 200 km BRM ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯦꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯤ. Hi sir. Hi, good morning. May I know your good name? I'm Raminder. Okay. First of all, I would like to congratulate you on your successful accomplishment on the event. Thank you very much. Can you share some of your experience? Why did you join? What was your good times there? Well, this BRM was very special because, as I believe, this is the first international randonneering event ever held in Manipur. The event has been historic, and the 200-kilometer BRM is a BRM which is recognized by the All India Randonneers and also certified by the Audax Club of Paris. So indeed, it's a historic event for cycling in Manipur, where the first international BRM has been conducted successfully. And I have always been a part of cycling wherever I've gone. It provided me with an opportunity to actually make great friends, stay fit, and see Manipur in the best possible way, that is by cycling. Okay. And that's how I joined this event. Okay, that's wonderful. By the way, did you struggle in the event? Well, 200-kilometer BRM has its own challenges in terms of the kind of terrain. So while it's a tough call, but you really enjoy it. You're riding as a group, you look out for each other, and you make great friends en route. So in my case, I was riding with two other fellow riders, Dr. Sanjay and his and one more young boy. It was indeed very, very memorable. Okay, it was so good. Can you share some of your words to the viewers who are watching out Life and Style, or those who want to participate in the upcoming event, which is to be held on 16th of February? Well, my message to the viewers would be that cycling is a great way to remain fit, remain healthy, make great friends. So that's the best gift you can give yourself, good health and good friends. So if you want to take up cycling, go ahead. And randonneering provides you with milestones and challenges. You know, you do the 100-kilometer, the 150, and then finally you come to the main one, the 200, 300, 400, 600. So the list goes on endlessly, as Dennis would explain to you. Yeah. You train, you coach, you cycle, you make friends, and you achieve these challenges of fitness in your life. Okay. It's the best way to remain fit and see the country. Okay. I'm sure you are participating in the next event as well. Oh yes. Well, are you inviting some of your close friends and family members? My family lives very far off, and I have friends all over the country. So they take part in randonneering events wherever they are. In Imphal, this onus is on Mamba and on Imphal Randonneers to bring in more riders, and I'm sure the telecast that you do on Tom Television will help a lot of people get them motivated to remain fit and join cycling. Thank you so much. Thank you very much. Hi. I maming temporary makawe kavalang khai dagine I isamak satrane VAC forestry tamzariye aduga handaki Vavrin Randonner 200 km gi 1000 rubasigi isagi oiva experiment hardi I yam tina nungai na excitement amada yawe always mood on oye aduna wabadi leite adu marakta amurakti yawe adu aragashu mayamgi support
थौजलो हाय दे आई बाबासु यावे मागा पुलप थौमिनये अदु माइना तौरगा नोकपसु पुनमक यावरगा नुंगाइना थौवे अदुगा प्रिपरेशन की मतंग द खितंग वाये आई इसामक छात्रसु ओइबनिना कॉलेज तसु लेबनिना आई साइकिल से हॉस्टल द थमगा हॉस्टल दगी 1 आवर गुंबा काइथोगा नोमगी अमरक थौवे अदुगा अयु तुम होगलकपदा यूट्यूब गुंबा येंगागा मोटिवेशनल स्पीच गुंबा इंस्पायर मी गुंबा येंगागा नाकोंग द हेडफोन हापचलगा हाइपेट तारगा मेडिटेशन को ओइना मेंटली प्रिपेयर्ड चु तवे याम अहेंबा फिजिकलिटी तौदे अदुबु अहांबददी साइकिल से सुमाइन थौवे से खंगमदे अहांबदा बाबागा संगोम लौबा दुकान चटपा अदाइना चलमे अदे खरा लेरगा ट्यूशन साइकिल ता चले अदुगा मांबा यावर मतुंगददी एवरी संडे राइट अदुं ngami kha yawe संडे सो ओइबनिना अदुगा above and below 50 किलोमीटर अदुं थामदा अमरक्ति ngamnaba थौवे अदुगा मैम से यामना सपोर्ट तवे मामबागी कका दादा आगी बाबा पाबुंग मैम पुमनमक यावरगा याम नुंगाइना थवे अदुगा हेना बेस्ट वे ने लम येंबगी नुंगाइबा साइक्लिंग तौबसे अदु मैम पुमनमक सु मथंगदसु अदुं थौमिननिंगे अदुगा साइक्लिंग की तौरपा मतमसिदा मी मखल पुमनमक थेंगनये आर्टिस्ट अदगी साइक्लिस्ट तगी हेंटोप यामना मखल की मी चंगे अदुना हेनसु मखल की मी चंगिनरो पुमना मखथोमिनसे थैंक यू ऐसे मैमना के हारगा खंबी असांगबदा खुलेम कमलाकांता हाइबनी ऐगे लेफमना उरिपोक नारमथोंग लाइसम लाइकाइनी बाय प्रोफेशन ऐ सीनियर लेक्चरर टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल नि अदुगा ऐ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओइना थबक पुजै हिदकता पांथोखिबा 12 जनवरी 2020 गी 200 BRM दा सरुक याजखी माइ पाकना थौब ngamjaki masi pangthokjige mamangda imanabasingna ekhoida haibi 200 km thorogadi siptare noibo haina aisu siradra na khali hamata adumukpu mentally physically yam kana honaraga yam wana ngamgi yam nungai na ngamajate thaubuda adugi mati khudong jadaba khudong thiba mayam ama thingnai physically mentally problem lai loinamaktu control toraga thauba ngamjabani अदुगा व्यूवर्सिंगदा आइना अखोइगी एज अंगांगना थौबदी अंगांगिदी अंगांग नुपामजासिंग निपिमजासिंगिदी मोइगिदी मेंटली प्रॉब्लम लेते अदुबो अखोइगी एज सिदा लेरबा मी अयामबना हुजिक आइना सुम उजबदा डिप्रेशन टेंशन अदुना हाइबा मयाम सि लोइनमक थेंगनै मदु आइना आइगी मोड ओइना हाइजरबदा साइकिल थौबा कांदा टेंशन जी याम फजना फ्री ओय खुदम ओइना हाइजरबदा आइगी मानबा मा बैंक मैनेजर नि मा चांदेलदा मासे यामना प्रेशर लै अदुना मांगना अखोइ साइकिल थौबसे एवरी संडे सि लागा जॉइन तौरकान माना हाइबी आई टेंशन फरे साइकिल थौबदगी आई टेंशन जी पूरा फरे आई नुंगाइरे ना हाइबी अदुना आइना मयाम थमजनिंगबदी साइकिल थौबियु साइकिल थौरगा फिजिकली बुदी सोइदना फिट ओइरनी प्लस मेंटली फिट ओइबसे मसि यामना खोइदा दरकार लैबा पोट अमनि हाइजनिंगी अदुगा आइना सरकारदा थमजनिंगबा अपील अमना अखोइगी मणिपुर इम्फाल सिदा साइक्लिंग रूट अमा सेंबीबा अदुगा था अमदा अमुतंग ओरसु नो कार डे हाइदना खोइगी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन तौबा वेहिकल जिंजे थिंगबीरगा साइकिल गुंबा इलेक्ट्रिक वेहिकल इलेक्ट्रिक बाइक थवनबीरगा खोइगी हौजिक चैलेंजिंग ओइरिबा वेदर चेंज क्लाइमेट चेंज अदुगा मरोइना खोइगी हौजिक थिंगरिबा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से मसिबु सॉल्व तौबदा मतेंग पांगनी हाइबसी थमजनिंगी Ngasigi life and style ge episode asida tungan ba thawai haksang yauriba cycle rider singa unazaraga makoi ge experience sing mayam gi mafam da khangan zakre lakadoriba khoi gi February March April haibadi tungan ba cycle event sing da
soidana thawai haksang yauriba viewers singna participate tawbiu haibu wafam asi thamzabaga loinana ngasigi oinadi thangza numit khudingi akhanana santokchariba thauram life and style matang asida tension jage. See you in the next episode on next week. Till then, take care and bye bye.